ایرو روزانه دو یا ویکاری هات کن کاری برچیبونی جبو خاطری گرتین ما یگو هات نگرتن و جه حیف مقابلیه یا او یگو 40 سال و 50 سال کاری کردینی در زمان نظامی دگو تجارت نرا وستاننا ایروی هات نگرت کتن زندان دا اف جه اسفیا چلو انسان کی مناضل وكذا حوالی می گو هات نگرتن ایرو بکرنا زندان دا ایرو جه و دنام ملطي وادايا جو كاربن حقي ملطي كرد بيش بيخن ظرفك بسر ما هاتيا يان درفتك جمارة هاتيا جو ام نكار بالوير درفتها ايلو درباس بكن براسي وجهه مخابنيه بي لي دخويني جو اف انساني ايلو خود بينن دستهلات جهدا ناخوازن كاري كرديني بكن افي جو ما بشكيني افي جو به لي زارو كيما صبيحي ظلم ما بكن